Gua nanya mak lu, kita ngapain di sini, Ci? Kita di sini lagi berwisata di Desa Kapo-Kapo. Kita ngapain di sini, Ci? Kita bahagia bareng di sini. Kita di sini ngapain, Ci? Makan siang. Makan siang kita di sini. Pak, minta bahagia dulu, Bang. Saya halo, Bang. Lagi mau guys. Jangan lupa bahagia, guys. Nampak lah, guys. Saya halo, guys. Sekarang kita 3 bot, guys, banyak 40 pack. Nah, dan 20 packnya masih di Kapo-Kapo, masih makan siang. Dan ada nampak jari guys. Jangan lupa bahagia, selalu guys, dan harga mati kita jangan lupa bahagia, guys. Jangan lupa subscribe. Kita ngapain di sini? Kita ngapain di sini? Lo jujur, guys. Asik. Morning, guys. Udah morning nih. Kita udah bincang. Nah, kita lagi ngapain di sini, Ci? Udah afternoon, guys. Nggak Afternoon. morning lagi. Kita di sini ngapain? Kita santai kayak di pantai. Sambil hibur tamu yang oke banget, guys. Jangan lupa subscribe, guys. Karena subscribe itu gratis. Like, comment, and bagiin aja ke teman-teman lo biar jalan-jalan bersama Duta Pesona. Plus Bako and Gua nanya mak lu, kita ngapain di sini, Ci? kita di sini lagi berwisata di Desa Kapo-Kapo. Kita ngapain di sini, Ci? Kita bahagia bareng di sini. Kita di sini ngapain, Ci? Makan siang. Makan siang kita di sini. Pak, minta bahagia dulu, Bang. Saya halo, Bang. Gini. Aduh, Bang Iwan. Minta vlog dulu, Bang. Bahagia mana, Bang? Bang? Ayo. Izin, Bang. Bahagianya mana, Bang? Izin, Bang. 1, 2, 3. Kita lagi di mana, Bang? Di Kapo-Kapo. Satu lagi, kita lagi di mana, Bang? Kapo-Kapo Island. Kita siapa? Tapo Island. Asik. Jangan lupa, guys, like and share dan terutama subscribe. Subscribe ya, Bang Iwan ya. Subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis, nggak bayar. Asik. Oke, guys, sekarang kita akan menuju Pulau Sultan, guys. Nah, kita sudah makan siang di Kapo-Kapo dan kita akan minta bahagianya. 1, 2, 3, bahagia kita mana? Yang di sana mana? Yang di sana mana bahagianya? Itu lagi ke Surabaya. Kita saksikan ke Surabaya nanti di Pulau Sultan, guys. Asik. Jangan lupa lah, guys. Jangan lupa.